Salam ngarit, salam gawabat, persiapan pemberangkatan. Ngarit jaya ngarit. Ditutup cok, aduh, cuma iya cok ditutup jalan lagi. Nah, muter. Ada pengecoran ya. Ah, iya wanto, iya jalan. Enggak, kemana ya kemana ngarit? Wah, itu jauh. Sebab jalanan ditutup. Nah arah, cok lah ngaritna. Samono Jaya. Let's go. Lewati jalan pasir rucut. Jalan ke pasir rucut ya mah. Let's go. Lewat pasar Dongkal, cok. Satu ada Mang Ade. Oke lanjut Bapak Aju hadir. Nah, lanjut Pak Ajengan. Asar Kim lanjut Kang Maman ya. Oke Agus ya mantap. Dan satu lagi Wanto Legend ya. Dan kameramen kita si bocil Ajlan ya. Lanjut bakar-bakar. Sakit kena.